naibapos ino oleng amu enilotu ne yorbotor ore kuna kera naatoiwuoki niboitata yani nkera kumok oleng nemetii endaa metii enkurma nemeeta entoki nindim ataasa etii altasati diakop nemeeta sinye ropiyiani kumok naagira atum oi kitupukoitie nkolong'i kumok ore esipata natii naa kitupukoitie nkolong'i kumok ore naapate ore peyie aton najo apa enikae nalo aas esiai class class 8 aidipa class 8 nara B kake itu alo high school amu meeta iltasati ropiyiani kaima pi neeku itu naalo naa secondary amu metii ropiyiani najo ore entoki naidim ataasa tapala nanu mashomo naa ala aas te center ake natii inewueji ala aas esiai ore apa esiai natii naa esiai nayierishoi kaata apa enduata nalotie secondary ore nye neponu nkera piken holiday nalo adumu nena bukui enye aisoma ajo kanyor oshi isomi te secondary kaji etiu maisha oshi secondary tenkisoma naamon Enkai oleng neeku kaamon apa mpaka saa 11 ore ake peebaya saa 11 naipang tinewueji ala abol orreli amu tina saa kinolo jikoi merora yie mama sasirengeni nalo ina kanisa amon kake kinchore Enkai empiriso metaa tenilotu imionkomono nilotu ake amu ore naa siai nelelek dama amu kashiari ende metaa ropiyiani neeku mee laborious as such anamir enkare 5 bob ena liter oshi 20 liters neeku kaitamanaa ore sana apana namati arashu ore nya sana isho oltung'ani off nalaka adumu enkulbaro namir enkare tiatua town aitamana Enkai ai soba ore taduo Enkai era laret enkishuino ajo ishe kanyo yiolo shi ajo nyagira amun najoki ayiolo kaka ajo nanu adalta ajo era olaka Enkai tenkishuino etii oltasat otejo peyie keya secondary form 1 mpaka form 4 najoki ashe Enkai eton taa kitu alak neeku naa adol ajo ore ake peyie kimayian Enkai neeku sii emayianata toorkulie tung'anak amu elak ewueji nitung'ua yiok Enkai oleng tenadamu apa ormushalo omanya entasat ore enakata enkaji apa nateshetaka amu atejo apa maitaki keon enkaji sidai eton itu airaki arashu etii entoiwuoi ai enkaji ormushalo ore entoiwuoi naa mayian ormushalo ni enkaji imanyata enkaji ake duo manyata just manyata amu nejia naa kijo tenkop ang ormushalo neeku naa najo nang'as ashetaki aitobiraki toi ninche enkang aitobiraki naa najoki Enkai ndimeki sinanu manoti ai enaipang'ie nishataki indipa ateshetaki ateshetaka taata ninye ena naing'uiki naare pookin neng'arie community ore taata yiok kiyamata siyiok aitakiwa enkang Pet Show, inspiring lives. Olengona ni le Pet Show suboleng te bogo nigira atumie yiok tena rishata itii olosho le Kenya olosho le Tanzania nkauntini napaasha olosho le Maa te kaunti yote itumito yiok tolosho litumito yiok labda unatusikiza itii olosho le Boo karibu sana na rishata nikijo ene Pet Show inspiring lives ore enkipirtana kipindi na baiki ntokoji piyiolou ajo meeta entoki nimidimayu tenkai ara duo nye teni mosina oba ara duo ninye tendol ajo kekewarie imagine keyoki aganyu tiatua enkishui ino meeta nimidimayu ore paagira ajoki nejia naa atodua nanu Enkai easita mbaa kituak tenkishui oshi tenkishui orkulie tung'anak neeku ata sininye tenkishui ino kidim Enkai aibelekenya enkatini ino yiolo ajo ore terishata olameyu naa tenelotu nye nesha 15 minutes ore olapa ameyu lolarin aare oitanyamal oltung'anak neishunye only tenesha
30 minutes eishunya ipurangariak silangeni ipurangariak iltoi nibelekenya naduo bae ara sininye tenkishuino mijalisha ajo larin aja emaye emiono senar kiyo lakini ore tiniton tiatua osiligi lenkai ore tiniton migira aisilig oliyiolo ajo ekilo taisere aretu kore taisere nikweni Nabagi saizi unaona watu wengi negira imalungana kumo depression amu yara ndamunot kumok ajo kanyo nalasa kayo naisho siri natii enewoji tishipayu iyiolo ajo ore peeton etu eas Enkai embaye neton etu eas tenkishuino naa ninye iyiolo ajo why ashu mee erishata tenakata naishaa nees kake noto osiligi ajo ore peeton etu eas naa keeta ninye enkipirta ajo why he has not yet done and it's a good will ore taisere naa kelotu aas Enkai nabaye sidai tiatua enkishuino neeku kifaa nikishipa toorishat pookin kiyiolo ajo keeta Enkai imbaa sidan ormabarishoi aomon pee subscribe to my YouTube channel tinewueji tiabori nikimayian Enkai oleng nikincho Enkai emirishoi toorishat pookin naa kashipa taata amu kiata osinga lenkai engineer kiata engineer in the house neetasha ake nisho mbaa naitaasa Enkai esafari apa sininye naimwa mpaka nelotu aaku engineer keeta ntokitin kumok oleng naitaasa oloitoriani naa kayieu nikitoni oyie tenewueji tena interview mpaka amalize ushuhuda wake ore etu nejia agira aitoomon osinga lenkai peetum engineer likiata tiatua Mary Supecho pelo airoroki ntae introduce himself neeku karibu oleng atua Mary Supecho oleng kiata yeye na neno karishipa nanu karibu sana niroroki olaing'urani le Mary Supecho tolikajo irangai kajing'ua kigira aikunari nejia kaja show oleng tenkaraki ena rishata nikintomono mayieu atua ena show ino kashukoki Enkai ena show oleng ore nanu naji John Selema nara orpastai naing'ua Oloitokitok naasisho toonkanisani Cornerstone Faith Assembly na ara si engineer lositima neeku karishipa oleng aewuo naa tenolong alotu aliki sininche ntae ajo keidim Enkai naa kagira alotu enewueji paarrep keon kake kagira alotu aitukuj ntae nchere meeta entoki nemidimayu tenkai natii shumata tenibung oltung'ani neeku kaja ashe oleng karibuni wow karibu engineer no pastor that is really amazing toliki ake yiok enkatini ino mpaka nilotu aaku pastor nira engineer enengono manage nena tokitin pookin kaja apa maisha ino gira abulu ore apa maisha ina maisha natii mbaa kumok amu kadamu tenashuko siadi peno nadamu apa nchere nanu ole dukuya toltasat netoiwuoki apa yiok kira nkera tomon ore tenakata netii erishata naata nemetii neeku negol naa apa maisha oleng egol maisha naleng amu tenadamu kashomo taatoi primary esidai era apa oltasat naa olchamba apa naa ninye eturito neeku olaturoni apa ninye eketurisho tenkop ang amu kiata enkare olaturoni apa ninye oleng kake eewuo naa apa Enkai rishata ore enoshi kata etaa aidip class 8 neewa olchamba laara oltasat eewaki eewa kulie tung'anak neeku nishori olikae tung'ani etudung'oki enkop kake ejitoi naa apa moo lenye neeku nishori Enkai tasat ore naa peeku negol maisha oleng amu ore olapa tasat oturisho ametaa ninye kishori apa enkarna ajo mkulima amu teneturu apa endaa naa keturu nisho iltung'anak tinewueji ake tina kutoto ore naa peelotu erishata naiji ina nelotu erishata nagol amu idipa class 8 neyieuni nalo dukuya kake inyalate naa mbaa ore 2000 nilapa oltasat alo aing'oru siaitin lalo aaku olarriponi ore apa tina rishata naa ore iropiyiani apa naalakitae naa nkeek ile tolapa neeta nkera kumok
era nkera na ngekili era ore nanu naton nagira ore tina rishata nangamu Enkai tina rishata apa nanu arangamu Enkai ko namayieu apa najo mayieu rapi ora kadalta apa ore apa naing'or iltung'anak oorajeutuo yagira apa aing'or iltung'anak oorajeutuo wenkishui oololo litu ejeu neeku mayieu apa najeu neeku idolta enkishui okulo loorajeutuo ajo ijo ninche netii abori ore kulo lotu ejeu naa karsisi meduo nyaka tankarsisishu tening'or ijo ore expectation naayi oltung'ani lijo erajeuo nemeloito enaa oltung'ani kaja oyiolo Enkai kake eton ake egira sininye aas imbaa enkop enaa naasita irkulie tung'anak neeku aiba apa tina rishata kake etii apa iltung'anak laagira aasuj oleng ometaa toi ninye ore ilo ari latajeunye nalotu apa ajo onto mashomo ajo peyie aing'ua ele tung'ani peemaigil aikata asuj nalo ake naamonokini naerare netii entasat najoki malo nanu maibung' entasat elukunya ena taata mama mchungaji natii abori najoki maibung' elukunya najoki tapala namatomonoki iyie enjeunoto najoki tigila kum najoki magil kum kamaa Enkai mikiindim ake duo atoning'u teniomonono itu igil oltung'ani kum ena taa apa aamonokini nedoli oltung'ani otii abori oleng naamonoki taari mama mchungaji otenakata ninye tenakata empastai naibelekeny enkishui ai ele kaibelekenya ore naa peelotu erishata neeku nanu akarajeu amu itu ejeu entasat itu ejeu itu ejeu yieyiolai itu ejeu papai naton tinewueji negolu maisha naleng naiba apa osina oleng amu nilotu iyie orbotor ore kuna kera naatoiwuoki niboitata yani nkera kumok oleng nemetii endaa metii enkurma nemeeta entoki niindim ataasa etii oltasat idia kop nemeeta sinye iropiyiani kumok naagira atum oi kitupukoitie nkolong'i kumok ore esipata natii naa kitupukoitie nkolong'i kumok ore naa apa ore peyie aton najo apa enikae nalo aas esiai class aja class 8 aidipa class 8 naata B kake itu alo high school amu meeta oltasat iropiyiani kaima pii neeku itu naalo naa secondary amu metii iropiyiani najo ore entoki naidim ataasa tapala nanu mashomo naa alo aas te center ake natii inewueji alo aas esiai ore apa esiai natii naa esiai nayierishoi alo ayierisho te hoteli atayiolo ateyierisho enaa keyierisho duo irmandasini iyier irmandasini ontapateni nenkarankisho kake ore apa ilo tung'ani laigerito naa 700 paalaaki tolapa meeta enkolong 700 tolapa kake adol apa nanu kadol apa nanu naleng 2002 ajo iropiyiani kumok nana ore naa paaton 2002 ake ina hoteli nelotu ele tung'ani orworiai naalotu apa sininye aiger kake ilepie nye ormushaara naalaaki enchata tadamu taa ajo atajeuo ore atii enapa hoteli edukuya naa kanyorr apake Enkai kaisoma apa tensisarokoni oleng ore paalotu alo ena hoteli ele oriai neeku naa taata enaas esiai kewarie amu ijo apa ore apa esiai nikias naa saa 6 ake kinken amu kanyoroto 5 kake ore naa apa tena siai ninepu nchere ajo ore saa natii ore apa ele oriai naa kaagira aing'or venye nagira aas esiai amu ore enedukuya naa ng'asa apik mateyierisho ore eniare naigil aitau naapik ene neji waiter naigil aitau tine naigil taata apik atua iropiyiani neeku nanu cashier tinewueji neeku ajoki apa ntaheki kila kitu akaitaheki neeku etii apa iltung'anak inepu nkayiok naamanimanaa te taon neponu ninche endaa nijoki piisuj inaaji nikigel ormosokoi ompoosho amu lasima apa peekinteleki enkima ore ake paidip nalo nanu full gospel aamon mee kanisa ake natii taon nalo amon Enkai kalo apa aishiraki Enkai oleng
Kanyo badogire shirakinga yaga. Ora bendo nagira amon enkai oleng. Na ajogira apa enkai kayieu sinanu nalo secondary ana hemo kulie kera. Neeku are gira asisho iyata ake naduata. Kaata apa enduata nalo secondary ore nye neponu nkera piken holiday nalo adumu nena bukui enye. Aisoma ajo kanyor oshi isomire secondary kaji etiu maisha oshi secondary tenkisoma. Naamon enkai oleng. Neeku kaamon apa mpaka saa 11 ore ake peebaya saa 11 naipang tinewueji alo abol orreli amu tina saa kinok iljikoi. Mirura iya mama sasira ngeni. Sasira ngeni nalo kanisa amon kake kinchori enkai empiris ometaa tenilotu imionkomono nilotu ake amu ore naa siai nelelek dama amu kashiari ende metaa ropiyiani neeku mee laborious as such. Naton taa tine ore enoshi kata taata peyie peekijing 2003 netii apa World Division enkop ang. Ore 1 year grass eshore hoteli. Anamir enkare 5 bob na liter oshi 20 liters. Neeku kaitamanaa ore sana apa namatii arashu ore nya sana isho oltung'ani off nalaka adumu enkulbaro namir enkare tiatua town aitamanaa. Ore naa peyie ekijing 2003 era apa World Division. Ore apa World Division neyieu nisho iltung'anak skills. Yes. Neeku era apa Namelok Training Institute. Natii apa atua inewueji enaa community. Ore apa training nagira aisho nkera niterunyieki apa entoki naji dressmaking. Naapa apa nanu kanyor enkai oleng amu eetuo lelo tung'anak naponu aya mahemo World Division. Ore apa ina siai naa kegol oleng amu ore pintasho nikiji nkejek. Ore pajo hemo sipitali naa kijokini akingiro oshi itasho oleng tembata enkima. Asi neeku naa entoki nagol kake ore paalotu alo polytechnic ina naarara World Division naa ninche apa loogira sponsor everything. Apa ormanejai ojo Maina. Nelotu enoteli aok shai nairorie. Asi naliki ajo nji ikununo onji. Ore apa tina rishata neetae apa ormaasani lenkop ang ojo Alex Ole Mskeri. Na ninye ogira aitasheki sports te Kajiado. Alex Ole Mskeri. Yes. Minister of Sport. Yes. Olchore lai oleng. Kera oltung'ani ake naleng la kiriamari naleng. Ore apa ti World Division kiasita dressmaking. Nemanyor apa dressmaking amu mina apa entoki nagira amon enkai. Ore apa entoki nagira amon enkai oleng naa paalo secondary. Kake ore naa meewuo Maina olo Mskeri najokini paalo dressmaking najo tapala mahemo as an alternative amu mara na enkai toki naidim ataasa mahema as neeku kiko. Wait for God. Yes. Nikisoma adamu nkardasini iterisho yok material nilip nkardasini karibu lari mzima iwonu adu material. Ore 2003 kanyor apa enkai metaa kahema aitayu olturrur loonkera naa kekiata fellowship. Neeku elotu ake Maina najo bishop. Nelotu elejo Ole Mskeri najo bishop. Nekimbung'a esiai enkai etii apa entito apa enkang najo Parnyombe kareta apa menyor enkai oleng. Naretii inewueji naleng. Neiruni 2003 aripishe taa. Mokure apa kiyai suku. Maya amu ore naa olari needo. Edo. Sasa nikiruni na ajo nanu ore skare mwisho naritipa enkanaishai. That was the last skirt. You know how to make dresses. If ora sinani kini ndokitin kumok oleng. Asi narepaki adamu oleng ore naata eskaya narepaka 2003. Tayiolo ajo maasita enatoki amu magira apa aas dressmaking amu agira aitaana nare entoki ya maisha. Mayieu apa kakarasa tenkaraki lo Maina. Ore naa 2003 napetii egira enkop aiwiyawui te siasa. Nilotu oltasat obo langang apa najo Ole Ntuyai toloitokitok. Ilo tasat oji Paul Ntuyai neyieu MP
ore naa peeyieu MP nelotu ajo kayieu nelotu enkop ang niturrur irpayiani nejo kayieu enkerai naya secondary. Mengai kitikiti lo. Epi. Lemelembo ni duo me lina. Elaki oleng. Me duo lina loke. Ma oleng kururang. Kekilakwanikino. Neeku nelotu nejo ayieu oltung'ani nejo irpayiani pookin nanu. Ore taa apa te World Division naa ketii oltepesi apa ligilenya. Naa ke tenalo tanakata matejo tenikipuku nalo ake nanu akedu ilo tepesi amu Enkai. Ajoki Enkai ndabai siake enkomono ai. Nalo ore enoshi kata amonito nelotu oltasat amu kanyor apa lelo payiani oleng amu iltung'anak le. Neponu naponu taata atiaki enchumata laduo tepesi. Asi nairoroki. Najoki enkayioni ai supa. Ore taaduo Enkai ai erolaret enkishui ino. Ajoki kanyoo yiolo oshi ajo nyagira amun. Najoki ayiolo kake ajo nanu adaalta ajo erolaki Enkai tenkishui ino. Najo sawa. Ore kesho yake nelotu likae tasat. Na amu ikilikuan naajoki sana nayiera ore naa likae liare naajoki etii oltasat otejo peyie keya secondary form 1 mpaka form 4. Najoki ahia Enkai eton taa kitu airu mpaka omeu papai nalotu aliki entoki. Ore naa tina rishata nelotu oltasat ing'ua Mombasa neponu nelotu ilo tasat eeta engarri Narok. Enkata ai edukuya pajing ina garri. Ilo bungei orbungei matejo duo orbungei amu orbungei linasi egira aing'oru. Like alikuwa na aspire. Yepi eton naa titua election. Ore naa paalo 2004 ore ake peeponunui awe enkukuo itu ninye etum kura. Alikuwa secondary. Awa enkang' enye eton ninye itu nanu jana. Enkang' enye. Ore naa paa enkang' enye naton tenkang' enye naton agira aanyu paaya sukuul. Ore naa ninye peebatata amu ole Nairobi apa neshukunye olorkejuodo neshukunye enakop Nairobi eesita apa te AIDS Control Board, National AIDS Control Board. Asi nelotu ore olalahe lenye altasat layanyito tenakata eji Arnold Sankale. Nelotu ele papa naaya enkang' enye nalo aisho enkaji atum aboitare. Alo nanu aisoma kake itu aliki entoki nataase amu magira ninye apa asuj politics ajo keim oltasat arashu itu eim. That was none of my business. You were just waiting. Akajo gira Enkai itabolo enkoitoi amu tejo tembulunoto unisiri nchere ore ake lolo loorushuma ororei lai tiatua ninche natepika enkishomi nabolo shuma dukuya inyi. Naa tenabol nemetii oltung'ani oigil aiken. Amen. Asi neeku agira apa nanu ajo mashuka eimu ele tasat weitu indipa taata abolo ena oitoi. Nelotu ilo tasat naaya enkang' enye. That's powerful. Naton agira aisoma nilo nanu form 1. Esoma ditiaji? Kaya ake kara de scholar. Ore taa nkulie kara neme de scholar. I am a school na. Yours is special. Yes, mine. Everyone knows a border. Ore apa oltung'ani ore tanakata pinepu nkera kala ake nanu every day. Ayoki. Asi nalo ore peeku agira aisoma nashukunye teipa nashuko neeku natata ina life for 3 years. Form 1 mpaka form 3? Yes, mpaka form 3 amu ore apa form 3 ninooki elukunya. Kanyoo? Najo mekure ayieu ena school. Perform esidai. Agira nanu apa ake number 1. Number 1 nira boda? Nemira boda? Nemara boda. Kake ias isiaitin amu tenishuko ang' nilepisho, tenishuko ang' nolchamba ias esiai, tenishuko ang' intokitin kumok. Amu nanu ake enkerai. Nanu ake enkerai ore nkera enyenak pookin etii boo egira aisoma. Asi najoki mekure nanu ayieu sukuul. Aidipa aitau akili ai tiatua sukuul. Neyiolou amu anoto C- ina olong'. Najoki John kanyoo najoki
agena nanu aimamba kumok ajiro nyani kai nashuka napasi ainari yake nilokani ameroteli nyo nadogia Araindi. kanyoyu nairas peye ishuko sukul adogi teniyu taraye biyu nashuko sukul ya wage mara mahemo boarding Na sukul lage na. na sukul lage ay mara rabbi plus kage ami bistan kage ifuna lo sukuli na nintapa iporoko Ngadoni mbolo. Shoma yeye day school. I am in this school school na jiro ya madalungana may Kadikira yeye with good marks. iba kadikira bana ge kadikira ba ore school nemo lungani tena lorara na mara ina school Iyake na nwa hope ama nengigana rengera bo kine. Ai jinda na rengera mera na nwa hope ya kuna ore tena la isoma na yola bajo lazima bas bidi amure na baraza ni school na baraza na na baraza na waje ya balonga na ndo je la yamba hesabu arone soma ore na ari 2006 na ya boarding reform 3 yola from 3 term first term na ya kama uraidil school I never rau my sub school kaka iuna ininimu na dogi kanyi na dogi ya wa boarding na ya boarding anyanga kambe rimbo Ronyo rabasinyi pi ore la rasaranyo raba ore nyankarna na ibot ndo ibu amuka jankarna kete kona de nelo rara pe lo riba na lazima bai mambaranga jinari amuke ona ya bayaraki nejo enkirekai na nejo enkirekai eni nani misidai rola ulai aninye leba bajo kanyo holeng ore ngolongo naradua nyorare nyero ngolongo kumoko ariage na ineweji amo en iyolo yorongani lekinyor ore ngolongo pon kayo kyake ore tenelo riba na nilo ruanga sayro rogero ndula ruanga jenye olongani lanyor ore bado la de glaya body nili adolongani la dale ndogi na ria rwananu nalona ni soma ni body na body ore nabe ye aidip amaiwa kama idepa na imesidai ora yo pai na legi aringo ewala la ya yomo shomo roroki ni jogi ndipa school la sashmuru na gara hekimo ni ona bala alijalda do idepa kumbe ni nyosha kwa gira na bala la kira ne grela host ne ger ore nelde yuro are ngulo na story ai ore nelde hamabanya luri kai rushugunye deba form 4 yeluru nas ne negwan kai oyiro ya gudona rabalanka yamo yenda sadani na jogi kanilo as na jogi kaina la gor malimu le chemistry or mathematics na jogi ainilo na jogi ainilo Kenya science leo na hivyo moja ya Kenya science na jogi mamu ya mera ai buru giza mayibi ne weji ni kimora mbara eneweji ne dazirifa na dumutini na yamba Nairobi na yanga hizini para mayamo Nakuru amalura bas electrical engineering diploma na ifumu yanga rasat na rama yana ratingishu ya yoleng andakitari yormasai jisasiai ega gara na barita amaba kalenjin alanga jisidai nani naria muhonarwa mama na radimu na orangulo nyipoke naria runyeweji now yani na gila domu aisho mutisho leng alo doya anawara birare ilayo agera na ninya do kanengera yene na do John Mure honyo tuninga laguno rerwa naji amara ngoro la yoko na yoga ge oyo masaya mi yelo ngera imiki masai ne utuninga laguno anyori nyana no pilo nala isoma na jidi grass engineering ami na jinya mawa na rasar boarding kaka jogi papa lo weekend ora bana lo school na jogi maina school amije kera life ni mesidai na gire ngor salvation wise original wa life college
na rohono na jo ishama ke ya mna karimoku Ngara le belege. na go ajo ki utamo ki weekend an na kwa lapa weekend ore na ora kari sukulu he na sairamba sabu na mu agele ni mara lari ko ni laona do kana na mayiwerwa na diga ngai yara sababu Yes. aishiro lenga morejo kamara rara ora hapa kumbe ora hapa na mama ai connecta ka tifet basari sabana yorinkera na shori area wa Rift Valley Institute of Science and Technology. Yes. Ni muyapa na yori basari tini for the last 2 years, and then we be kwala rilio kuni ne bulu amora kanda sarna grade ya no he transfer nigi maisha bulu gira kanda sara bare maisha Nyeti yangu. ya te Mombasa aribishona wala nkunyiro biena hiro ni hewa ngara na hewa kisina na marejo 1000 once in a while kayo ora ngai na ngai hiro ure 2010 lebulu maisha pi amero ya na mama transfer bara gero hii transfer ndia umarunda rana no kuna basari ni accumulate school fees ni accumulate ore bago 2000 ore bago kingira register that end of that year amularia basra mriani no October November the first one ni gulu amume kora miro basaris ne grad school fees ako kumogna ko irunya na jo ni mikinda si registration bala pela kropiani pokin kumbe ora gere la le 2010 ne woshi or principal abalo ne oji transfer ilo rwele principal wena ore bianga yelo nyanga ile spara enda gana to ngamo le rwele principal ore le principal na or principal ngeju ore ndo yado ko ya na kilikwano na yedo kore leadership na school edo kaina dol larikon le Christian Union lena school the first thing beloru na nano adogi yeshu la grera yiki na dogi I need your mon tangara get drugs ado oi so barankai ya gwa go chief principal me gwa school na lelo dollar school fees na gira ya accumulate na gwa go protection amu mai hewarian ajoki ore ye amro alarikoni nimewure ye hewarian ore na ba registration ajoki are 58,810 school fees arrears by register national exam na dogi ai golda kage ya ndo magira mpala ni giro register mpala ni dogi register na yeni merasa mriani ajoki sawa kalau sina me waraga paidi nale ngori sena lugala kuna robieni Nalo resat. nalo ne goldo ngani dadola runu kadage duanga ina gre ajibu maombi amadogra bangai kamara do nalo ruja ngobang tole robro moje baga nakuru nala isoma dolari nukuni nashuka mara na do certificate para ba weekends na galuna no amon teweji meji prayer center na bahati eji mispak eji prayer center na nakuru na ji mispak na wa ibanga je Friday na shugunye Sunday kibonu service mone ankai ore ron karajin kumo manani nyandari na school akala ke field tegula lerupe field amu nyana aba na rina school eibwa ga amonti aruni bejuru kuli ala hera aishira yankai Amen. nini nyanga yongo mono amo emewele principal na igila idinye marasa murieni ne ore na aba na monsa nyanga ibe ama bararagi ama ya nyirele rongani na go agre as video leng na wanka yanga ya more beluru kirada ngel ngono graduate ari Wari. ore gulena ara rifas ore gulena ara bararagi kaga ore yo Rasa yini. Yangai ana bana jogro miginto siaga hi wole ro Mara unaru impokin. unaru impokin
nero nakati atua shida neza ngai keltu ngai nes ne idimeyo ne na graduate lari ore na apa idip na dinna dorara na ku na shuga na baji na mama na joki John torna rankaji ai paka mera comfortable life na mu mainila iteseka kwa rontine malaira rent na inasira anda ama grana isho natona gedo kage wara paronira nijo mara comfortable mama na ore lero ngani likiloru ayarake shai na aldakrari retire ninyoro bwana mama mera nyapa stress kuma na isho yo iyere shai ore bijinyo eri everything mesa ninyoro nye very early najo aina no naibang najo mam take my panga madala jo mai penya baira na maisha na mo yaroni nji najo John kaira railo najo mam take my panga kanaronde nina mari ndo na gira challenge arapo hesida yes mara stress yes kai jadala da gira limiri ke wonole kanarona binare ni oji najo no yara shuru mesiai alda wana rumesiai re nakuru arumesiai na like 5,000 na de torona tasa na siai mpaka mera Kenya nindima tanga sarala school fees abana rele kwenye asna na gwasa ke karuma ba era papa DM dina siai now ewo wole be yawan karana graduate I devara la kuna robienya ba 50 ya la mara na rent na gira mara parent na gira la angaje nyari ore na hapa idi na mara la everything na ni graduation na le galasa era graduation that is 2011 meru nyijo ya baya na school fees balance iru amo kama yero boro na udala joren dala jore la lahara nino wanga na hara nino negra nyae ma shida zaidi ningira ima na una na rate nijo ina na rera fees balance na pokin kene kwa divori ya rashui ona nuna orana are anda na re ujine hagira kageri mishuwa omushala giri la sarmak asholo modio na maisha neme sidai kaje wala na ba hidim na rate na mamoleng na like everything we graduation na dei alasare ne tenigira rabono aldo na no graduation kage alira gdo awe pisha na bo na irodol Kenya ya maisha jo I graduate ndio me lazima ni bonu amkara ba stress oleng kama ne bonu ngana ne miara European ala himidi ndo iwe no lokna imarajo aira hekina graduation ndala je kushida ni maye shida sababu oleng nezo ndio sawa kumbe eroro nyankuroro kanyo jineje oma mji ama kijiji eroro nyankuroro inguroro Say helicopter. Okay. Naona neroni. Boinde nebo. Ito ligyo raul na sabi. Aro ligyo papa inajo ki eningira rabon. Eniro longanya gra luru jagara menya mara na nunyo. Ana nrobiya nya ma yeshida tana dole nya bo yisho bo novia. Na dola jendo kisabo wole. Asik ne roni rengu toto ni lazima be yiki go graduation na yeni ne ni pangai amira unizanda e kwere suku asi wele raba jo ina jo wele na be bonu makuru ne ni Nissan e wonu mpaka nakuru najo ma loronga nak anorta na kila mtu amejisimamia bai Isi jendo yono nogato. Isi jendo yono pogirare atua. Wanga yemi angi. Nera rodumure. Wow. Asi ndivunu. Wale nabe bunu na dola danyo ri. Rabwa radu enyorara sabu no longo lenga mukari down.
asine neponuni nikias graduation iriaka ntasat nakiraka aing'orisho kalapa kanisa ore apa ena mama nilo AIC neeku alo kanisa AIC tiaji tenakuru ake iriaka entasat neeku ake duo Enkai nilotu entasat graduation amu kiri graduation ore pee graduation ajo ore iltung'anak linonok najoki nelo nejo aijitayarisha duo netaa teyieng'ishe na ninepu airaga enkang' ai pee eyoki apuo enkop amu kelakwa sinye Loitoktok naing'asia ore tenewueji aing'asia ake nikipuo eteyieng'ishe enaduo tasat neyiaraki iltung'anak lainei iroro ajoki aata iltung'anak ooponu itolimu apake ajo aata graduation nikipanga anyo penye ajo nanu agira apake aimonita live enye kwangu neng'amu iltung'anak lainei nikipuo airrag inewueji oltren nekenita enkakenya engarri iltung'anak ore pee iltung'anak ulipanga egira Enkai aisudoo ntokitin kumok ejo ake iltung'anak nanu loipanga kake Enkai ake shumata nikipuo ang' neesi supukuu ore naa pee kindip nashuko ake Nakuru aton aboitare enapa tasat naasita enapa kiti siai nelotu ina siai niiting najoki mam ai nanu naipang' amu mabulu tene ayiolo ajo kinyorr oleng niyieu naaji ake ning'uer pee malo aiteseka teboo amu ayiolo ajo kiindim atanapa kake mabulu maisho ena toki aipenya kayieu ewueji naisho challenge najoki kamaa paa kanyioo ias najoki maa ntaki 1200 naipang'a najoki kamaa John lai impang'ita kai iloito najoki aloito nanu idie wueji oshi nitobirieki maua etii ore Nakuru tenakuru ake etii ewueji neji Rongai naa ninye oshi eturi maua neeku eetai plantations emaua kuna oshi naiboo najoki aloito nanu nalo aata apa olchore lai obo tine nalo ake naajoki lawyer lai ayieu nisomesha enaa ormalimui nalo nanu secondary girls aji apa Rongai girls nalo nanu ore naa paalo aisomesha physics o math technical courses I'm electrical naataasa alo aisomesha kake mara ormalimui nalo aisomesha ore agira aisomesha kilak apa enkaji 300 ore enaaji nikilak 300 naa enkaji namurak ore apa enewueji naa ketii low oleng life was very low enkaji nikiirrag ilo tung'ani menye nalo anapita naa 300 neeku tau 150 naitau 150 rent najoki Enkai maina nabirara amu keokisho apa kake maata tenelaki nye nkunyik ropiyiani nilaki salga aok enaisho duake ametaa ake nelotu aji neguruma olamerani duake le kawaida najoki Enkai ai nanu naibelekenya maina naton tene ai nikindimie manoto Enkai mesiai ninye Enkai aji naton tine ji ore kigira atoni niipang' principal apa natii ena school amu private apa ore naa piipang' nejo naa olopeny school ormanejai agira aing'oru principal akai nai oltung'ani laitasheki ena sukuul maing'oru principal naitasheki ena school amu girls school neeku midimayu naa naaji ake nanu peyie aaku naishomo ina ofisi ajing' nanu ina ofisi alari mzima kelotu ildioi naadumu amu oltung'ani apa sidai oyieu nitubulu iltung'anak kutitik neeku tenepuoi intumoreitin ormalimuni naa kaalotu principals naa kaalotu ake adumu tengarri nikipuo nikiriamari nikishukunye ake adamu emanya ake embata inewueji asi neeku Enkai kitok amu agira naigilia aponiki iropiyiani neeku 9,000
Na wewe di marale ngaje 1500. Kama watu wanalipa pesa kidogo aje. Ai, ebula pa maisha. Ama 9000 pesa mingi. Kidogo. Kunyiko leng 9000 ni venye tu life imekuwa hata yolo radio mera qualify private amoro private na leng na ganyo gajo yengor biashara nye alange ningira marejo ay ngor lasak ne ona ne naide ori no jine save from yeni I save ori be 2012 Eranda iri baba idealo ni la hela inya ajoini nyala sudera ni kwa watchman we 2012 nadhiki kayu aina law school nadhiki school aigil hiye gil na mindebarava nadhiki aina like lapa nikisoma so merai mara nafasi hiyo bado na harama nadhiki mera nafasi Minyele mara nafasi yoro biyani na igili ala yangai sugulu. Edala nari na daiso magoling diploma. Azina degi pogendo mingira konuas. Na beye ke amaya la helino. Elala sudera. Na I buy law on money. I buy radio na do shek. Kanwe buya ya magini nyara Allah ma ngorenda sar. Nye, Allah helino hiri. Mama la hela ninye o papai osha ma ngora kyanga yeni andasar ore na me yola de maide magina maronyo rai arade yo parantu irozoniyo ne ore na be ya uburu kariya ga riwangai ara yelengira na ni morano na ina dawa ndo ni rapashe o aldasaramo mai morano de yunya na de mara or morani Ewo nado ela la helinake ni naye na rangira kwa ya mai naiban na urage pa shukunya na luruang na pa luruang na deki na shuka na kuru ora monito sana udenge wari na rodoli pisha na gira tungana kapo na baranga ngang eresuku kake miriana rito na graya na ngasia na nyuruna na graigir te notebook amara man notebook na igir na ba igir na ganyo ngakena na ohogi ye simu na jogi merina rizo amo egraira ntakage milike ke papa ini milike la la nje bonu ne buina bengora arashu orangai ne graira do londo na grainde lera na nje bonu na bawang ore na bawang ne bo angando ala prak nje ala prani aduni na hiro kake megure ngira endelea na abriamu esigendiro as ari agira mi support yere subur amu isome kai sabor kiama kai gira gwa yo arikite ade isawa na munankai ore ba munankai tineweje na rodo lankai na rugi na tipa na wewe la la yesi mna de bro keda maisha ama mgira babu ala kesho keda anga ade era wenda na maisha mamu ala sara ido wala graru moki ya rumogi na mayu na mayu wale ya maranga ni jisigendi zona jinto siage sera na jogi sawa na dero ya la sara na jogi sigendi zo ade ya la bankai na ina siega karoli kia payeyo amado la bado yeyo na ide my understand to matters of spiritual life ore gulen na ni puza amore nelde era ormara ni orelde bana baba ni rusinyeju ya kedeke ngidendera la gedere dayangi angira gedo yederde asi ni roni ore na kai ruashuko najo I register mahama laisoma na lecturer the Kenya Technical Training Teachers Training College na Narigigiri, the only one in Eastern Central Africa. Ndio mwingie pale mnafanyishwa interview
kulingana na county umetoka. Ore na wakati mimi nimeingia na hakuna normal sana ndio kada although aisoma via lecturer electrical na hakuna mimi ilikuwa automatic tu naambiwa tu wewe hata tutakufanyisha interview amera ingara na ingai orje jodo so mimi nikaingia nothing naema when nothing never opportunity na shughuli yanga yana hamora ya pading inji na hapa wala sarobo langana den mushira olaya odo Chris Sankale Adamu wale ya pading na school na rate na isho 10,000 amuyiwa bana isoma na chale Chris Sankale adere aje tikitengela nego sana advocate Sankale ipi kayelo radio wakili Sankale lona wale wakili pading college nji najo ya golo amalo hivyo na ya gani ya rupiani na raza si registration na hiyo 10,000 mali na school nothing school aisoma adigala saro nara ramu megure kigera kwa la kirobia nyorikire tabala mai kona da tabala mai hawagi na hawagi na nyangu na kamera ke pero na rupiani na nyangu kamera na ushiki ngara pisha mora patana arisha for 2012 na ganyo ngara ateni academic trip nenyo ngara pisha inyo na nyango kamera 10,000 na laki nkulie leo yanga hii amora na kamera na kwa ishoro piani tena lora na ra tenibo academic trip para retreats na ai charge ngara 30 bob mpicha ore na lai sojiri ya studio na tembo leo na yula adote na we kamera kadha ore 20 bob faida ana ore fair na tena yabandini 2040 na 40 hele wana nyama ya lunch na kamera na gra aitete ya college na soma amaidepa wala yapaide na mera na ba kamera sasa hiyo ni degree ulisoma hiyo ilikuwa diploma ya kwa lecturer ya mbili so diploma mbili na rom nilonano wala get the following year nado kayo na ngoro ACI ore rara kuna rodri na ina gwajo ni rumesi ayo angai merera sai na injo dust coat ni low field ACI ni rumirobiani ore grace amuni jana je ni kaine kada napon engisoma the same institute nasoma na je ni nas higher national diploma bora abelo degree amu na kiawana yala kiropia negula kitia amu tena dada aipanya kiawana mahema last degree na expensive for leng negwa kagiro ngorunji ya enye nitakuwa akaide my level marriage salary nagra room pe yaide maralaki kiawana hello what 2013 najo enekai nalala aisoma as higher national diploma yangai neki electrical ore rabaina hii sasa akimbuka kidomburi yani naisoma kike ona mara school fees naisoma na ore kawaria aseshore Nairobi ore kawarie amanya ngara ore kawarie na naisoma pia transnight ama yula jo irinkera na grayson ni was na muriani tenebo na ajugira banga yene kaya yeni dimi maima na lage naibu nigashake naibu no option naibu kagena no ore na abe end of the year the year muriani inegwa ke bwanga yi olerorieni amaima muriani ni walo darasa kaibu kage 9 ore paim ore 2024 na umejisomea through wow ore 2014 adalo degree na ngoro university no na lotum 2014 yara imbe saida na nyingiri ora varze 2014 ni osharambe tiang kage indi na yara olongana gene kaina
enakaina idem enakaina kimbung enkaina amu emiara narare nkinyisiai neeku yare nkiti saving nelotu naapa 2014 aku ninye apa graduate tum neosha arambe nitum nkuti ropiani nilo nanu nalotu aisoma Technical University of Mombasa nigol apa maisha oleng amu shomo ideni Eldoret kake maina apa ari nanu university oji Chuda nabirare leka kijana ile nkopang abirara amu ninye ara enkaji kake ore enkaji naji Rala nemaidim arala ina apa abirare tineoji oleka ake lorkisii nikiboitani kenapa engineer naara ninye te county egira apa county na napenol olchore na napenol olchore no alayini sile sirire na napena oltung'ani orubulu tware nkuroto nabo na wona peye soma na idip neeku egwanga yanga amu ore ninye apa ora pelo county ejirnile neeku eng'uraki sinye siairini yela darasa siayenyo osirima neeku mara na apa shida ari akaburo minjale nirungeri kaing'oru ake enkoitoi ajo tenatum esiai naa kaing'uraki ore iltung'anak oya contract najo ore tesiai osirima Angel John mekira ninye lorgila robo kira ake duo ilchoreta neeku oltung'ani orotona aku tenebo yiok tenkata naado nelotu maisha belekenya adana ore 2017 nalo asishore enkop naji Dadaab ajoki Altasar agira aifly alo Dadaab wow note siai kiti degree aidipa anoto esiai 2014 ndaba 2014 na reading altung'ani degree na 2017 tanakata neeku naa najoki Altasar anoto esiai nagira last era apa shirika najo Norwegian Refugee Council nagira esiai refugees kulo loing'ua Somali Niger menolong najo nanu arasara interview kake te Skyping mayiolo kulo tung'anak lagira aas interview nalo najoki ni ma interview all interview ura Sambriani tewueji nejo te Westland nalo naake unapalo Westland naas Muriani negula vina Muriani amu mpaka pitum 81% pepuku certificate neeku asake amariake juri mairabadi gareta wanenda palenda eng'oru ele tung'ani najoki mama natii John endelea kufanya mtihani shomo dukuya taasa roi mpaka onoto 81 nas ore peeku teipa nalarumeita nepuku certificate ore ake peepuku certificate najoki bas sasa kila kitu imeshakuwa sawa kiyieu ningira amari akitiang' ole uriera tayari ajoki kilakita enkaji tenete Westland Hotel peyie ilo metabai tenkakenya orenteke majo nye apa nanu esiai napuo ontekei uko na visa sio visa passport yiolo naa pajo local flight namu najo etenilo tenakata Dadaab norpolosie le Kenya o Somalia kake ore tenkaraki kulo Al-Shabaab insecurity nemiruhusu iltung'anak mehomoita via roads asi nalaakini enteke kila kitu najoki naara Altasar oyeyieu aloito inakop najoki hapana milo amu ketii insecurity mikiyieu nilo amu enkop nikining'ito nagira iltung'anak aara egira apurro iltung'anak neya Al-Shabaab neer irkulie torrono apa inakata najoki aloito ake nanu amu tenaa inewueji apa aku ninye nanu ala aiting'ie maisha nikiponu ake adumu meeta ajo nintautuo tewueji apa netejo Enkai nalo kake aloito apa ara conviction nchere ore ena siai Enkai naishoo and he will protect you amen asi nalapa alo naasisho kasi apa esiai solar amu solar nabore inakop neeku solar euraki iltung'anak solar installation
Ila tu kabisa. Alo in fact ore tenilo kerina ko tenilo oltung'ani esiai na lazima piara convoy lazima pevianga pick up na two train military people rantuli ore ya horom ne ore yeniza orkuruza lele UN yanagara yuri katikati ya driver na renete landmine beye ilipua ni ngasa ilipua ko KDF alikuwa shajitoa. neje ore KDF agira na lingara marti. Imagine wamejitoa. Kisa urori. Naona ore lungana kwa sehemu na hope na rinyo jijolo gadore lungana kita urori. Ndio maana rajalo ngoya nevi nyuma. Kage ore angai na kitoka mtu ara kirumenya mali. Naron amarushukunye. Ore 2018 Alari obagamo ore contract meeting abamo era padona soinwa Europe. Na kuna miguregira sponsor na bawere harapa na ri uhuru. Great adio beisa unina na refugees be issue kongwa bienye. Now if you have gira baldona sarum challenges so length na harame eunia and land. You Kenya ni reclaim an land be issue refugees their own country to be repatriated. As meeting contract na shukunyi wale 2018 na gila runte angaya organization na yuna do Denmark Refugee Council kagel tukana peri lolo wale sinja lolo na la kiage sinintentege pa maloro barabara gira ranga yi abolu ngoiroi naron agraga amona nkaizini na so show ore lenlo na kopna ore sen la so lenga sia ye sola awra yo lorongana mi yo refugees ni rengeni sia ye sola be rumala ne bongulie countries American countries and they build themselves narontinyo ore na 2019 na be yankai kaina na shugo palala ron ore 2017 December ni rumalta saraks den neglange dek. Te Mombasa. Irohyo empiki na gra. Akwero labar na yara ni labara ro biende ni nyamu. Olongani abara bidi ne gwela nyanwa ilara. Neyer. Ni nemer. Ore meg na nanga ilara. Kage ore na ndira masa ne nyorinja na ilara ngishu. Ne awinyangu oleng. Ne yang nirum sirka somani ni lorma sa ya winyangu obira rakitni na gure na mingira ribisho kya wariye mingira show asholwe lara nibiki plastic ni ipot azindiru max den ne golu oleng ne golu maisha pelu wala sar ne isibrali tine ojage te Mombasa herontini olari msima nalipa gharama iru yoga baga grava yunaja arijana ra NGOs internationals mere Europeani kigira ore sira na range ibelekenya ngido ibelekenya ke 2017 ore nyake 2016 ibelekenya ga mutina ra astiaru NGOs te rongai na kubelekenya maisha na ra nawo kage kuna be 2018 January nikia wata sani me oranta udo na program robo ngaloik ayo 1 year severely 1 year robo ngaloik what you the pedi kelo ru like every week robo ngaloik ishir la la laini adigi mtuki ya ishir lazima wa robo yana la mu na morbo adigi mtuki kama kiasa yangai golden na haramu nyaro bya nikumuk ni sharambe tiang ni warambe bege ala sarsibra legili yiwa be kea ndala ba yana de yori yenko ala rasar Tanzania KCMC na dumala sar wala la hela ikite kage namba 3 ade mabaya rasar ibu ora ke dei bonejo ora ke dei KMC ni ne baldagra lolo iko ora nani njara dagra lo ara tayari ya dorine anga de kamal rasar ke moy na de irregular train kedek ndio si amora ba peke ya sibrelo lo rogro mejo lo rogro class na bebe ke arba altasat olchuma
nkejek nemayieu apa ina najo king'asa explore paka matayiolo ajo metii another alternative nikipuo naa ore pekibaya nejo encho metooshi pisha newoshi pisha ore pekiyaki nejo eyau ele tasat elo kawaida itu ees anything nejo kake kagwet ele oito anang'e amatua paa aitutu nejo kegwet oltasat enkeju nejo kegwet oltasat enkeju nikitoki sawa ore kesho yake nejo kiyiok keyautu theater entayoku nikintayok nikiyaki theater nepuoi agwet neng'as aar for 4 hours metaa mening'ito negwet neitutum nejo kiyiok entushuko ang nikijo ang memoi nejo entushuko ang kake enchom aitinyang'aki intirman onkeek asi najoki sawa nikitoni ayeng'iyeng'a ina olong ore kesho yake nikishuko nikipuo ninyang'aki enaa enatejo nelo dukuya easita mazoezi nelotu Enkai aishiunye eloito tenakata enaa nanu Enkai nataasa ishiunye entoki nemikinteki apa amu metiakaki yiok ilchumai ishopokini nelotu Enkai aaku Enkai naa peyie kimpang tine peishiu oltasat najoki apa mingil alo erripore kitoni amu emeeta nye orbae tikitapala matapare maisha nikiapare maisha neeku naa naata iyiok oibung'ata inang'e naa layiok lenyenak amekuni naa taata nye eeta entoki najito enapa siai oilat ore enapa siai tenakata matejo erripore najoki mintoki ashuko tapala mataapare siyiok tewueji nikinyukunyie amu etaa naa nejia etiu maisha nikiendelea ore naa 2019 nayieu apa nalotu aigil alo sukuul kake ore apa enkisuma naisoma naa esiai e theology amu ore kila ewueji nashomo ketii Enkai naa kayau oshi Enkai dukuya naleng ena karikito ake iltung'anak ore nena sukuulini pookin nashomo natijing'a enaa olarikoni tiatua Christian Union ore nyake 2019 paalotu tenakata alotu ena sukuul natii tenakata nagira ailecture Nips Technical College Roiro campus main campus nalotu apa nanu ore paalotu najoki iltung'anak kang'ae oshi ogira aitasheki Christian Union ena sukuul amu naamon peyie aisho nalo mimus sininye laalahek peedol oltung'ani egira aing'oru oltung'ani loret kumbe egira apa Enkai abol Enkai oitoi amu ore the same year netum ninye esiai esirkali ore naa peetum esiai esirkali nikiponu aas supukuu egira ninye aipang naang'uiki from 2019 neeku ore tangu 2019 naing'oru classes the evening at St. Paul University doing Bachelor of Divinity neeku agira aasisho dama ore teipa nalotu town ore nkulie saa nisho yiok lecturers virtual aisho yiok link and then they teach us nas nejia nikias esiai Enkai ngira aas missions or students kaboitare ninche most of the time ore nanu interact ninche like every day neeku kayiolo venye wako ikireto amu kiara fellowship naleng from Monday to Friday kiara Sunday service neeku natii inewueji ana spiritual father for them ore staff naipanga sininche esiai Enkai komoni enkakenya yakikisha ajo kiasita ore 2023 nelotu apa arpasai at this day nitaasi yiok coordination narea peeponunui aitaas yiok coordination ajo nanu etaasaki coordination paashukunye te Malaysia amu ashomo ake Malaysia ore paashukunye kiponu aas ordination 2023 naila ore 2024 naidip Bachelor of Divinity
ore narara telari le 2025 nasira narara masters of a masters of theology but specializing with New Testament track inaranare ntoki nasira wa keranga ikitoka moto ni muradumeni anarara mara armari mai missionary nkera ni muradumeni kai narara kingera ko kinnamal age wankai ne wankai ore na peye saina na pokin na dola bajo ayanga aras na no arwayan arujua kana baba na do yanka indi meki pari zingera na namal amu ore kumashara kara bolo la pari zingera amadala jo aranya mala na emayena no sena na dol barit ya naiding ay bunga pa amon yankai ya do yankai indi meki di meki ne ore na ako on nadona ba oramo ay belayana ngai enkishui sida yana ko sana no aretiro letunganak na bunga pa jo kare na diga parpasta ya gira arulola ni nana bolong na digi ndakin karan nikin mara kelak school fees na digi na mayiwa ba community ne jonan la regular na ishonenye olungani oyanyite na nirsinenye na babalaina tarwa kiroho ne na galakin kera na ishongera tomonobo na dega ba ringule na orphans ringule na ngoranya na grabari mera na lomenye ne gol mai shareninje de maina although oltungani alai chumananya peye etum aden enkurmana luruanya madeng nana no ningebarwani na kwa mno aljambai ndaki na gelaki ona pa gelaki adu ya ba olorana ma haide ma akinde marari ndai ina no ari rondai kaki akagira dual ari ndai ana alai mare jo kilenkera yenzara tiarwa school ba wore na isi onda kule ne ngoro kagire na ishanga izaidi na langindai oranga ine gonga yamu oritangwa ke na pae airaronye na nasiai njua karala full school fees era ngariti nyana kaidi nyanga imanuto nikinjo stationaries na isho stationaries na shombuku hii benyaki no yangarana ishanga yamu tena yona ngai na kanyokna ya they are very much comfortable. I put hope arwa maisha nye amedala jo yola rongana de niri arosuna nae ira hopeless nyagure ni mpaka nyana jo yele rasaruri hina na gara ni la school keli ona lenga jonkera na gira I take care amere na nkilani na wanyanga yaba 2 pairs merengerai engilana di chafu sijui nyo wori na mbuku na nyanga ki sidan tena irbenyak na ya ki irbenyak sidan mera kaidi marala ne ko na rumo shuru bieni na kala ka ke do completely pokera 11 karezu nkumu kamore nyere ningor irkisi niliyo shingera na agraka bare na granga irasaranyoko na rirkisi ni jisoneka na kumoknana ore teniloru arwa enene jo makweni ne barakilome ore pi membari ni jeto jinido yani village irusha ngera ni ngera arit na aritale pasteka geta na lo jobe aishanga anything nadamu amungiro kishi ezinapa oleka narmaima oti zinene mide maragedo oldonyo tine ujame okumiri sukulu na dola bajo enarikino peye assist neko itindo na agro shada mo rado seri kumo sei yankare aruloki masa yankare
ora pa kiara tiangara oltinga likituturo Jangangini. Wow. Ina ngare neno aisho yekincho iltung'anak pookin Kishore mu. Devi ore naa bagira aing'oru enkoitoi naturokini lelo tung'anak kulo lene najo salama amu etii atua erishata nagol toosirkon eokuni nkariak naa ilturot ootuturoki epuoi aapuo aokunye nkariak neeta erishata nitu esha nijo taata itu eya pii kake ina enkoitoi naitumia teninche peyie etum naa eretoto naa ore oshi enaiko naa ilchoreta aata kumok eeta ninye enkata naa ore like a term ore apa erishata nabo naa ore entam msima naaret enkae tasat najo enesempele na professor apa ai te sukuul agira aisomesha te St. Paul najo Loma Sempele ore ake painasaki nedol ajo entoki sidai amu aisho ore ake oltung'ani loineret niindim atalaa school direct nemikirriwaki nanu iropiyiani kake aaku naa atadua ajo etalaa school fees nejo oshi aiko oltung'anak kumok oltung'ani naata loyieu nelak meteleku nanu atalaa nalo aikaja alak arashu airriwari ninye likae tung'ani ake le kanisa meshomo aikaja alak neeku naa adol ajo ore ake peyie kimayian Enkai neeku sii emayianata toorkulie tung'anak amu elak ewueji nitung'ua yiok Enkai tenadamu apa ormusho lomanya entasat ore enakata enkaji apa nateshetaka amu atejo apa maitaki keon enkaji sidai eton itu aitaki arashu etii entoiwuoi ai enkaji ormushalo ore entoiwuoi naa emayianata ormushalo ni enkaji imanyata enkaji ake duo manyata siasa manyata amu nejia naa kijo tenkop ang ormushalo neeku naa nang'asa ashetaki aitobiraki toi ninche enkang aitobiraki naa najoki Enkai ndimikisi nanu manoti ai enaipang'ie nishetaki indipa ateshetaki ateshetaka taata ninye naing'uiki inaare pookin neng'arie community ore taata yiok kiyamata siyiok aitayu enkang ang aibung apa aton tine najoki Enkai ore ena metaasa tekuna ndalala kake sinanu tobolosi aitalalakari taata sinanu ewueji ai naa kajo good ni manage you're a pastor you're an engineer ore pastoral ore naa apa 2013 naa tinarishata apa ishooki yiok mara pastani neeku eyieu enaa kagira aiserve under Bishop Daniel Lenkesia te kanisa ore naa teina ainepu naa kaasita esiai tiai ore duo naa kanisa naibung'ita naa ena natii atua te Nairobi natii atua kuna student all the time ninepu ajo ore jumapilini are katii enaalo ore jumapilini are nalang amu ore naa tene eton sii itu aikaja ajo agira aing'ua amu ajito oshiake yiolo ajo ore entoki naata toltau lai naa nchere ore nabo olong kashuka ore ashuka ang tenalo ang amu aiporo naa Enkai mara pastai neyieuni nataaniki lelo tung'anak naa kelio ajo kanywa pooki toki kake ore oshi eton itu ing'ua ewueji arashu lenkae wueji nimprepare entoki naji exit metaa tenagira taata exit matejo from all the career and all that nijo electrical naa elio ajo keeku atii ang kake kanya aas tiang amalo sii aton aaku orpastai ora idol ore esiai ya site nelelek oshi naa amu teniata laasak tenimbung site nabo ore piata iltung'anak nipik neeku idim ina siai aendelea akikweta ake matejo Saturday or Friday one day of the week kuangalia kasi inaendelea aje neeku ore esiai ninye naibung oltung'ani naleng naa ena lecturing amu inepu ajo itii inewueji throughout neeku naa kegol ore ninye oshi enaipang alo nkuapi eboo kegol oleng ake mpaka pee make early preparation advance arrangement so that you can be able to ping'ua kulo tung'anak meeta wasiwasi neeku naa kaidim na ajiro oshi tenaidim Enkai of course kagira plan ntokitin kumok nchere atiu ake naayie tenakata ajiro oshi naisho Enkai organization naret iltung'anak amu kaata sarua sinanu kaibung'ie Enkai na paibung lelo otii abori te maisha na ore naa peeku nejia
neeku naa aata nkulie tokitin naing'ua esiai kai pookin. Nimeshukuru sana. Yes. Ore shakinisho ino na emayianata oleng. Esafari erusare ntokitin kenya nasaru oshi taata iltung'anak lekunolong'i keyieu maisha nasieku, keyieu maisha na inyo ake duo taata ore taisere miata pooki toki. Kayiolo ajo keeta entoki napuo elelero aatum iltung'anak pookin oing'or ena show. Kayiolo ajo keeta embaye napuo aatum. Naa kajo ore te part 2 nakipuo aimaki ajo kanyo oshi peemetii nkera ormaasai kumok atua engineering. Ore egira aing'oru engineering courses, engineering iltung'anak otaasa engineering naa metii kake iliki yiok amu you're a lecturer niyiolo. Yes. Neeku ororei lino bayie kigira aidip. Ore ororei laitabayie naa nchere amatonyok oleng te maisha niyanyit oltung'ani Enkai amu Enkai ake nikindim atareto tiatua ena maisha. Mayiolo arashu yiolo oshi iltung'anak ajo ore tembuku najo ene Ayubu 16 orkereri le 3 orkereri le 16 orkereri le 11 nejo nchere ore ake peyie ayanyit ninche nanu nees ntokitin arashu nkitanapat ainei nejo nebik ninche tiatua enkishui enye etii enchipai atua. Nejo nidupoyu tiatua maisha ino. Neeku ore naaji entoki naidim aitabayie naa nchere emaing'orutu Enkai ematonyok sii amu ore ake piing'oru Enkai ninyok nikincho Enkai naleng dupoto te maisha ino. Najo sii matonyok naleng inkera naa kematoomon Enkai tenkaraki enyamali natii enkop ang nikireto nemiata erishata niindim ataretie olelatia ino otii embatayie tareto nikimayian Enkai. Amen. Thank you so much. Yes. Kimayian Enkai oleng. Kigira aidip ena rishata nagira ake ajoki oloing'urani le Mary Supet Show kayiolo ajo keeta entoki noto. Ore maisha naa kelotu akiti mating'iria matonyok, let us be go getters amu ore ake pee kipuo siyiok aipang aaya ena roruata naa lapa tung'anak oota enkeeya orbolot tenikiya eroruata nji nitoki Enkai aponaa roruat kumok oleng tenkaraki yiok. Neeku shomo siiyau eroruata itoning'o the story of Engineer Selema apa ewuei neiterunye eshomo mpaka nees hoteli nitu iting'o osiligi. Yiolo ajo etii ninye nkera naa kelau school fees e form 4 secondary naa nepuo niting'o osiligi. Mikinchoki nting'o osiligi toomon Enkai tiaki Enkai ina toki niyieu. Agira ayieuki erishata sidai namayiana kaaji Mary Supet are Neleshao aka nayau osim nagira ayieuki erishata sidai namayiana.